ilang lang habungan. Guran legan ni torbangon bigu ya. Jadi pun buhay pulungan ni tambar tista panik teki mata paridion tambar ni hosong tambar pokon tambar ni naubagon. Jadi yang go iban tambar ni tista ya atupan ni gambiri mosong di mahibul bulong nyon sa bulu lampar igiling tambay marhosay tulu-tulu. Tapi ipangan niya bani jam 5 pagi. Jadi silangan ni sajam pay mamangan. Tenggo panik teki mata silang lang habungan siala gundi gatap timbaho lada tulu ibul usiay uti hajur ay ma igiling usiay panik teki ni bahan ipisat pembani tungat-tungah ni bulong ni demban usiay pulungan ni tambar kosong pakon na ubagon.